ahari Katuna muhoza hamwe n'abakora abantu ku rwo mu ihange rya Rwanda bayiguraho umwanya hakatara kari kugita Uganda na Rwanda karayombekwe. Muhozi yabyaro mutahansha reji kandi ubwo mutugwabyarwa Dr. Geoffrey Mushaija uri umuhandiki mukuru w'akakiko karukwebembere cyanga ecya North Province mu Rwanda. Ahanyuma yebi General Muhozi n'abandi bagenyi bagenda mu mushorongo gw'imotoka mpaka hamwanyu gwa kigezero wa grounds aho mukoro gwo kwesima gw'abaguri. Aha bashangaho abantu nyamwinji aba bantu besima habwo kureba umukurogo. Icyashemeza bamwe abantu abahika hamwanya ubwo no kugira ngo bareba aho General Kareke ihoro wabireho umukuru wa polisi umuyihanga. That have come to celebrate not only the opening of the border, but also of the coming of Kale Kaihura General among his communities. You know, he has been having so many restrictions, he could not move, but we thank His Excellency Kaguta Museveni, the Commander-in-Chief, who has authorized that he comes. Kaihura kakurere rihanga, Kaihura akakora byinji mu rihanga, so kwijana ngo munyakigezi n'ekintu naco cyo mutano. Bamwe abahika hamukoro gubayereka kwesima no kushemererwa habwe nkwatanisa nongerye hagati ya Uganda n'ihanga rya Rwanda. Omukoro gw'irizoba n'umukoro gwa maani munonga aho kugira ngo tutwire twine okutawurizingana je na Republika ya Rwanda abantu bitu bazayo babakwata okushubura kukaba kwemerire hata abantu baba bakora business eyo kutwara ibintu mu Rwanda nabo mu Rwanda babire barareta kuno byabiremere kimwe so income. Omukugamba kwe General Muhozi Kainerugaba yasima bebembezi ba Uganda na Rwanda ahubwo kugarizaho nkwatanisa nungi yatumere nsharu zigurwa. Ogu yayereka nkwihe nsharu zigurwa gondo murundi habire hentunguka kandi nemishuburo eriyo negaruza maani. General Muhozi yayereka abanyakigezi plans government binire aharumo no kombeka ikorro rya iron ore. All of Uganda we have 500 million tons of iron ore deposits. Mu Uganda yona twine tons emitwaro atano. Omu Uganda yona zona bibarirwe hamwe. And in Kigezi we have 200 million tons of iron ore are found in Kigezi. Kandi muri Kigezi twine tani miliyoni 2 eziri mu itaka ryetu kebyo buvuzi. Government has already encouraged Insharo za Rwanda na Uganda zikakingwa ba Rwanda mu kwezi kwa kabiri 2007 umwaka w'2019 ahanyuma yo gutekereza no bwabireho hagati y'amahanga gombiri kandi ezi zikiza zigurwa habiro 31 byo kwezi ko kubanza umwaka w'2022 ahanyuma ya General Muhozi okutaya yo mu ihanga rya Rwanda kagambaho na President Paul Kagame. Kabashubuzo mu Uganda
okukinga kwa boda kandi kutukosa munonga abo kuba twine emituburo mingi erikuruga Rwanda ekija Uganda n'emituburo erikuruga Uganda ekaza Rwanda so okukinga boda kyafectinga entasya yitu n'omumaka gitu na n'ebintu bitugumiramu especially nka Western region niyo nshonga bwenki orikurebera nka Rukunde gyeryaha abo kuba district ya boda nangore yona shubura twarente Rwanda tugira ati omukoro gwo kwesima habwo kwigura ensharweji nugumanywa nka Rukunde gumeho kandi nugubaho General Kainerugaba arukuze emyaka 49 ey'obukuru. Gasha kwa Job namanya.